Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar, hurmatlı dostlar. Biz hazır Alay rayonu Gülçö'de onlar altın akanın bir ушундай чоң бээси чыгат экен достор. Чоң бээ ушул өзү жанында турган тай менен сатылат. Жана ушундай эле дагы бир тайды көрсөтөбүз. Бул Европадан келген чоң бээнин азыр маалыматын айтабыз тугандар. Бээ өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бооз экен, иши өтө чоң болуп тугандар. Жакын эле окшойт. Менимче азыр алтын акадан маалыматты алалы. Кайсыл атка токтогон алтын аканы билесиздер. Мына жерден сүннөткө дал келген күчтүү аттарды чыгарып азыр интернетте популярный болуп жүрөт. Тиктокторду ачсаңыздар ошол атка озвучкаларды коюп, анда азыр маалымат алалы. Алтын ака, ассалому алейкум. Алейкум салам, рахматуллах. Жакшысызбы? Жакшыбай уулу. Жакшы ака. Тынчсызбы? Иштер жакшы экен. Кудайга шүгүр. Бүгүнкү чыгарылышта чоң бээни чыгарат экенсиз ака? Бээ, чоң бээ, Ганновер. Ганновер жылкысы. Европадан келген. Документтери бар. Документтери бар, Документтери бар. Жанында мына кулуну, быйылкы кулуну. Бул ошондо кулунду келип туудубу? Келип тууду. Келип тууду. Келип тууду. Ургачы, кулуну да ургачы. Кулун ургачы. Ушул канча айлык? Жазгы да, жазгы кайсы ай экен унутуп калдым, жазгы. Бирок чоң. Биздин былтыркы калта тайлардан чоң бирок. Бирок бою чоң экен да. Чоң, өтө чоң. Бирок ургачы экен да. Ургачы. Экөө бир сатылат. Экөө бир сатылат. Өзү да боз, аткандан боз. Баягы сүннөттөгү аттан токтодубу? Ошодон токтоду, Алла кааласа. Ошодон токтоду. Боз экен, Боз. Мына желиндерин дагы силерге көрсөтүп коелу. Бээнин ошондо жашы канчага толду ака? Паспортта бар, мен азыр унутуп калдым. 2-3 туган да, бир 7-8 жаш эле бе. 7-8 жаш. Паспорту караш керек. Көкүрөктөрүн замир мына. Аттардын көкүрөгү ушундай барбы, сен тартып жүрөсүң, карасаң. Бирок чоң бээ экен ака. Чоң. Өтө чоң бээ. Эми негизи чоңдон дагы Кудай кааласа бээ өзү жакшы. Мында кашыганга жоош экен, Өзү келип алып кашып бер деп туруп, азыр мына урсактап күн жеп турган жерине келдик да. Бээ жоош, анан андай немеси күрөз бээ, мындай. Бээлердин атаманы да. Характери бар. Характери менен, характерим. Ушундай. Билбейм, мен чоң аттардан деле чоң мына. Көрүп турасың. Бээ чоң экен, ушу 70ке барбаса ham 65 жогору да ака. Билбейм, ушу немеге деле тартып көрбөдүм мен, ондой кызыкпадым мен. Өзү чоң аттарды кармайм го. Ошонан аткамдан качкан. Эми Кудай кааласа, Алла насип кылса жакшы тууп берсе, ургач эркек болсо деле жакшы неме болуп калат, Кудай кааласа. 3 баш болуп калат иншалла. 3 баш болуп калат десеңиз, Анан арка океандын кызы жанында турган. Мыналбы? Нокаттагы легенданы бар 20 асыйга барып калды, ошонун кызы ана Данчак бе. Олар кичине эле болуп калат, ошо бээлер чыгара. Мына ошол эле океандан качкан Данчак бе. Ал ичи бозу бул. Ол мына жанында совсем кичине болуп калат, мына бээнин жанында. Жанында чындыгында эле кичине. Булардын жанында. Болбосо ошол да сен тарткансың ошонучу. Интернетке чыккан. Ошол бээби? Океан үйүрүлүп аткан видеосу да чыккан. Ушунучу. Океандын акыркы ошо мына кызы. Ушу мына ушул жерден салыштырып көрсө болот. Салыштырам көрсө, мына экөө ээрчип келип калды. Анал болсо парол көргөндөр анага баа берет, ана бээ чоң экен депчи. Мынанын жанында эми ол кичине эле болуп калат. Мына тайды көрөм. Эми тай. Кулунду. Жазгы экен да. Быйылкы. Иншалла. Ошондо бир 6-7 айлык экен да. Ошондой болуп калабы? Жазгыда. Жазында тууду эле. Ургач экен да, жаны бар бирок. Аттойт да, бээни атты бээ тууйт дегенде. Бул да Кудай кааласа. Азыр эле көкүрөктөрү жакшы бул. Жегендери жакшыбы? Жегендери жакшы, конечно, жакшы бул эми дарти жок да булундардын. Эми ака. Бээ дагы жакшы. Баасын айтсаңыз, эл бааласын ушу бээни. Баасы эми азыр мындай болуп калды. Бул 3 баш болуп калат да. 3 баш эмес, азыр 2 баш. Мына боз болуп. Келечекте Кудай кааласа жазга барат да мына. Жазга барат, жазга эрте жазда туйт Кудай кааласа. Курсак өтө чоң экен да. Иншалла. Иншалла. Анан баасын азыр айтайын. Долларга сомго айтсам, өзүм деле баасын ойлонбой калдым. Сомго айтып коеруң ака, долларга көрүп коебуз. Сомго бир 600 миң да. 600 миң. 600 миң эле дейин, себеби 3 баш болот. Мына азыр Европадан бир мына таяп келсең да 2,5 миң доллар азыр. Жол киресиби? Жол киреси 2,5 миң доллар. Реальный арзан айтып алдым деп атам. Ачыгы да. Эми насибинче ака. Мененчи, Замир, сен бая Атхан тарткандан бери мына 2 жыл болуп кетти, интернетте чала береткен
Kança günden beri şu Atkan'dan kulun yok bu deyit de. He. Atkan'ın kulunu var diye şuncha Atkan hem satılbaydı. Atkan'da o işensen Dubayga çeyin alp barabız degenler oldu da. Suraştı. Dubayda şol Araplar suraştı menenç. Oo. Ana men onu satılbaydı degemin. Az Atkan ayakta. Atkan iydi. Bir de o. Kazaklar, Kırgızlar, Özbek, Tuğan, Tacik bardığı. Suragan adam kalmadı o 2 yıldan beri mingden aşk adam suradı benim. Kulunu var dep suraydı ne kulunu kuda kalsa. Birinci şivadan. Birinci bol değil mi? Kuda kalsa Allah nasip kılsa. Ha. Maşallah. Berk Atkan'ımız gitken ha. He, belki onun şerigi dostum Şerigi. algan ana. Onu bergem al. Al Ha. Atkan okşaşlı mı? Satılgan al. Jaş çoğul 10 asıga arkalıyım al. Buna dostlar. Küştü attan toktogан. Ah. Atkan'da ulaka çoğu atas mı? Çok al videolarını mingenge dele çolacak videolar turat. He. Bakalasa. Bağlı öyle ha. He. Nah kulunu. Kulun. Tay. Şu B. Onlar. Daha 3 yıl, 3 ay, 4 ay çılap koysa 3 He, yıl olup atken, 3 yanına yıl olup fena. atken. Şu Mart April'e varsa gerek. April'e varsa gerek. Şey bu neme de kaçtı da. Mende hesap videolar var ya. Tak mayda kaçtı. Telefonda var tartıp koygamış Atkan'dan kaçkanlarınç. Ha boldu. 600 bin som eken tuğanlar. Çalыңızlar. Anda tayımız barken olsun görerek ha. Haydi görerek. Ama B uçtu boldu. Cürzamir. Buna tuğanlar. Ama altın akanda giyinki de bir beysi varken şunlar görset öyle. Taydan burun. Bul beyinizde de çoğun eken ha. Bu hazırkı B'de bunday kölem demez bir ondan büyük görüyorsun. Boy büyük eken bu. Boyu büyük. Belki çoğun eken. Belki John suagay. Bu da gama verip kelgen. Yok bunun pasportu yok. Pasportu çok ha. Ha, bu 6 yaş. 6 yaş. yaş ya. 6 yaş. Boğuz bu kısır baka. Kısır. Kısır. Kısır ha. Hmm. Açığını aytayın bu da şu Atkan'dan kaçkan dile bunu özüm nimet olgamda bala taşlatıp aldım. Bala taşlaganına şu geçeydi birinci bak karjagan suuk günü karjagan emes katı suuk болгондо şunda taşlap koygan. Hmm. Bir ay oldu Bir ay bala oldu. taşlaganına. Hem içinde balası erkek ekenle. Hey. Erkek ekenle. Bu da Atkan'dan kaçtı le. Buna göreyim ben çoğdum göreyim. Bir buna dostlar. Bir çoğun. Aldım arkası Bu coş. tuğanla sonda. Mendege şu ikinci selede. İkincisi. Ha, men o şu menen bu kajayından sorganda şu bir nimetken hem teşin göröyle adamlar bilet. Teşin göröyle bilet. Kudumuz 70 var eken. Var o da kalsın. Ve berkinde ruletka menen ölçöp görgönbüz. Hem Aha. ruletka banda mında jarmaş gidet da. Ova. Oşana getip kalat. Anda 78-79 çıkıp gidet. Hem Onday. 1.70 plus minus de koyuk. Hı hı. Bunday çoğun bir bilmeyeyim atlar dili bunday çıkmayı değil mi? Köküröklerin görünüzde. Bunun bası Jengil kaçta be. koysa kısır bolsa. Bunun bağısı ben mundayla aytayım. 300. Sana 300 ha. 300 riyanlar aytayız. 300 binge bunday bazardan dile tababaysın arzan. Çoğun bir çoğun. Beni gör beni buna. Bunday büyüktü. Soruların qara Hı hı. çoğun atlardıkran büyüktü. Beylerin en bunday boyu büyük uşu alan. Beylerin içine boy büyük iken de bu la. Boyu büyük uşu. Aha. Şu 78-70 nimet. Vurvinge 70'ke yakında. Evet. 70'te Olasılık koyarız. koy. 70'ten moş büyüktür Vurvinge bilmem. Ölçüp Vurvinge ölçüp görmedik. Ne oldu be? Nasıl hiç oldu mu? Tamam, sorusunu gör. Aha. Bu da kalsın nasıl ince. Nasıl hiç oldu? Geçleri jakşı ha? Eşki jakşı, barı jakşı. Hı hı. Az tışkarı da taladale жүрөт da içkeri gedele girelek de. Bol. Oo. Mına uşul taylar eken dostlar. Taylar çıktı. Uşul 3 öten satla bakın. Üçönten satıverem. 3 öten satıyoruz. Bası gelişse. İyi. Buna al taza kandı Arlov. Kanizavut'tan gelgen. Bana deme be. Hangiler var? Kök. Kök oşal. O Ol çista krom Arlov. narkılarça. Narkı pomis, arılaş, argın. Argın. Arlov menen, buna perşeron arılaş.
Көктün жашы қанша ака? Көк бышты. Бышты. Мынал да бышты. Мынау 19 деді. 10 деген тапырасы бар екен. 10 деген бұл Марадона деп қоямын. Марадона. Мына Қарақаш қанша? бұл қарақашқа кәлтатай. Кәлтатай. Бұл дағы баяғы сүннеттегідей емес пе? Сүннеттегідей бұл. Сүннеттегідей екен, а? 3 немесі ширағақ. Маңдайында қасқасы. Баяқылардың балдар емес пе? Жоқ, баласы емес, бірақ аны мен ошо таныштардан сұраштырып алғанмын. Атасы Польша, енесі местный деп мына. Мына, Бірақ өте чоң бекен мұшы, пұштылармен тең да. Егерде Кәлтатай болған болса. Кәлтатай. Мүчөсінен білін тұрғай ба, мына жаш балаға оқшап мына. Немесі Кәлтатай. Жаса ойнашты ғой. Бұлар бір мал ешке шығарып қоймышында ойнашады. Бұқ болады түрер, аз емі жасавадым, қашып тара баяндайчы. Тұрған тұрпатында көргөзіп қойды. Мындай тұрған тұрпатында. Ана ол Орлов 1.60-тан жоғары бойычы. Аны уровень өлчөгөнбүз. 1.62-3 ушундай чыкса керек. Эми балаларын акырын айтып баштаң ака. Хорошо. Балаларын мынадан кичинеден баштайлы. Кичинегеден баштайын. Шуна немеси бул ушу белгилерине карап кулунунда алганмын да менчи мунучу. Ошо эми бул белгиси менен да өтө кымбат сатылат экен. Бунун азы боло турган эле баасын айтайын. Боло турган. 220 миң ушул. Мына. Тай, Тайды көрүп атасың, азыр неме менен чоң аттардай бар, азыр биздин карабайыр аттардай бар бою. Ошондой бар экен. Сөөгү чоң, анан өзү мындай жаш болгон үчүнө көрүнөт. Булактары, баштары өтө мындай. Булактары узун да. Кудай калса эми чоң ат болот деп ойдом. Мына темир көкчү. Темир көк бул 250 миң. 250 миң бышты. Менин колумда мына 3 жылдан бери. Россиядан келген. Россиядан келген экен да. 3 жылдан бери менин колумда. Буда деле Орлов барбы дейм да? Орлов менен Першерон неме аралаш булчу. Орлов менен. Наркы көкчү оны Орлов таза. Ол таза кандуу Орлов сәл кымбат алган оны. Аны алганыма деле 1 жылдан ашкан. Анын басы 350 анын басычы. 350 миң. Эми түшүрүп берем. Жолу бар ака. Жолу бар ака. Мен эми замир мыналарды сатып атканымда айттым. Себебин айттым. Просто буларды карай албай калдым. Чет мамлекетке кетип атам. Иншалла. Алла насип кылса. Ошо аттарды көрүп келип көрүшсүн. Сода жүрөт. Ана ол ошол Орлов минге. Мына ол мойнунда ноктосу жүргөн. Бул Кәлтатайында минилген. Ошо ойдон минилбеди да. Марадона деп коем. Марадона. 10 номер болгон үчүнчү. Анан өзү дагы мындай чуркагандан байкаганда куйругун тескери кылып алып жүрөт да жүргөндө. Куйрукту көтөрөт. Жакшы сынды. Сындарын айып жок. Номериңизди айтып коюңчу ака. Озеки кайталап коюң. Номер 0703 80 57 50. 80 57 50. WhatsApp бар. Чала берсин. Эми бир-экөө сатам дедим, келип калсың. Замир сен дагы авторитет болуп кеттиң. Замирди чакырыш кыйын болгон, келип калган экен, тарттык. Машалла, рахмат экем, ушундай кызмат кыла бер, элин жүгүн аркалай бер. Болду ака. Содаңыз өрсүн. Рахмат экем сага. Алыс жак барып атат экенсиз. Барсаңыз жакшы барып көрүңүз. Рахмат, Алла разы. Иштериңе ийгилик. Дайыма ушундай аргымактарды чыгарып жүрө бергем. Айтканыңыз келсин. Кудай кааласа ака. Тынч болуңуз. Рахмат.